wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azimil sultan, al-amimil ihsan, al-halimil mannan, alladhi al-awwali qabla kulli makani wa zaman, al-akhiri kullun man 'alaiha fan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil mizan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul 'azim. Wa qabla kulli syai' al-ihtiram wal muhtaram ila lajnatil tahkimil kiram wa thumma ila aqda'il lughatil arabiyyah. Nashkuru syukran kasiran ala ra'isil jalsah. Nashkuru syukran kasiran ala ra'isil jalsah alal fursatil lati kat a'taniha hatta yumsihali alal ilqa'il khutbatil arabiyyah tahtal mawdu' limaza du'auna la yustajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Min asma'illahil husna huwa al-mannan. Al-ma'na annahu Allahu yuhibbu an yu'tiyal fadla wal karam. Wallah ashaddu hubban ay yus'al. Wa huwa yaghdabu ila allazina la yas'alunahu. Limadza? Li'anna man la yas'alu ila rabbih fa innahu yastakbiru wa yabturu wa yastankifu. Wa ka'annahu yughni 'anillahi 'azza wa jalla. Wa qad qala Allah ta'ala fil kitabihil kiram, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul 'azim. Al-ayat 60 min suratil Ghafir. Wallah wa'ada nafsahu ayastajibal ladzina yas'alunahu wa yad'unahu min shiddati hubbillahi 'ala ibadi. Wallah ya'muruhum ayas'alunahu. Wallah yu'ti 'ibadahu. Wallah yu'ti 'ibadahu min ghairi tamanil jaza minhum min khairihim. Wallah yu'ti 'ibadahu min ghairi ihtiyajin 'ilaihim. Walakinnallah yu'ti 'ibadahu min ghairi tamanil jaza. Izan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fa'lamu bi anna min amali istijabati du'ail abdi wa huwa al-mu'awadatu aqlab thayyibat minar rizqi wa qawmuhu halalan. Wa qila anna Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam marra birrajulin qa'imin yad'u wa yatadarra'u tawilan wa huwa yantadiru ilaihi. Qala Musa, ya Rab, ama tastajibu li abdik? Faqala, fa'auha Allah ta'ala ilaihi, ya Musa, law dhalikar rajulu yabki hatta talifat nafsuhu wa rafa'a yadayhi hatta tabalugha 'inana as-sama' mastujibalah. Faqala, ya Rab, limadha dhalik? Qala, li'anna fi batnihil haram wa 'ala dhahrihil haram wa fi baitihil haram. A'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-natijah minal khutbati wa hadhihi li'alla ayyakuna du'auna maksuran ala kalimatil kasirah wa al yakuna wa laysa maksuran bi itibaril jaffah walakin li ayyakuna maqbulan mustajaban mawjudan fi hayatina wa dhahri jaliyan fi ma'ashirina. Syukran kasiran ala husni imamikum, afwan minkum ala kalami. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.